abantu bataramenyekana umubare bapfuye, abandi barakomereka ubwo bari mu ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane. Bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi wa Bukavu Bwana Corneille Nangaa kimwe nabo bafatanye kuyobora uyu mutwe wa M23. Ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko abantu bashobora kuba barenga 10,000 bari bakoraniye ahazwi nka Place du 24 baje kumva Corneille Nangaa. Ibi binyamakuru byavuze ko habaye guturika kurenze kumwe, maze abantu bagakwira imishwaro biruka, abandi bagakomereka. Biravugwa ko ibiturika byaturitse inshuro 3. BBC yanditse ko umunyamakuru wayo yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Imibare y'abaguye muri uku guturika ishobora kuza kurenga iyi nk'uko amakuru y'abahari atandukanye bivuga. Uwungirije Corneille Nangaa Bwana Bertrand Bisimwa nawe yari muri iyo nama. Yatangaje ko ibyabaye i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bisimwa yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibyabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ejo ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazajya muri mitingi ya AFC M23. Uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku byabaye i Bukavu. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu bisa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse yahise akwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place du 24 i Bukavu. Muri iyi nama Corneille Nangaa yari amaze kubwira imbaga yari ihari ko umutwe akuriye uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira ugakomeza na Fizi. Yari amaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banke ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango ngo bazafata ibyemezo birimo ko baha uburenganzira izindi banke. Nangaa kandi yari amaze kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 ngo baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara y'Kivu y'Amajyepfo uduce bagenzura n'umujyi wa Bukavu. Iyi nama yatangiye neza mu masaha ya 4 z'igitondo cyo kuri itariki ya 27. Bwana Corneille Nangaa uyobora ihuriro rya AFC M23 yabanje guhamagarira abaturage gushyigikira abarwanyi ba M23 mu rugamba barimo rwo kubohora Kongo. Nangaa kandi yasezeranije abaturage ba Bukavu ko mu minsi 2 abarwanyi ba M23 bazinjira muri teritwari ya Uvira kandi ko bazashyiraho guverineri mushya w'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Ati basezeranije ko mu minsi 2 tuzaba turi muri Uvira kugira ngo tugarure umutekano. Muri Bukavu tuzashyiraho guverineri mushya, ba vice guverineri 2, meya w'umujyi, ba burugumestre 2 n'abayobozi ba teritwari. Iyi nama yari yitabiriwe n'abaturage benshi cyane. Bamwe muri bo bari bafite ubutumwa buha ikaze ubuyobozi bwa AFC M23 muri Bukavu, banagaragariza M23 ko bayishyigikiye. Ubwo inama yatangiraga, ibisasu 3 byaturikiye hagati mu baturage, benshi barapfa, abandi bariruka bakwira imishwaro. Nangaa n'abandi bayobozi bo muri M23 barimo Bertrand Bisimwa ntacyo babaye. Abashinzwe umutekano wabo bahise babakura aho ngaho. Mu masangano y'umujyi wa Bukavu azwi nka Independence hagaragaye imirambo y'abaturage benshi biciwe muri icyo gitero iryamye mu muhanda. Perezida wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko iki gitero cyari kigamije kwica Corneille Nangaa nyuma y'aho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragarije ku mbuga nkoranyambaga ko bufite uwo mugambi. Ati kuri uyu wa kane ku itariki ya 27 nyuma y'iminota mike inama ibaye, ingabo z'umubisha zarashe ibisasu ku basivile bari bateraniye aho inama yabereye, bitera impfu n'inkomere nyinshi z'abasivile binjira karengane. Ati twamaganye ubugizi bwa nabi bwa leta bwageze ku rwego rutihanganirwa. Mu minsi myinshi ishize leta ya Kinshasa yishimiye kurasa ibisasu mu bice bituwe cyane bya Kivu y'Amajyepfo ikoresheje za drone mu bihe by'ihagarikwa ry'imirwano kure yahaberaga urugamba, niko yavuze. Amakuru avi Bukavu yavuze ko abakomeretse bajyanywe mu bitaro bikuru bya Bukavu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Abarwanyi ba M23 bakajije umutekano wahaberaga inama. Uyu mutwe wa M23 wahise usohora itangazo wihanganisha abaturage ba Bukavu bafite ababo baguye muri icyo gitero ndetse n'abakomeretse. M23 yavuze ko ari igitero cy'iterabwoba ngo cyagabwe na Felix Tshisekedi nabo bafatanya. Iri tangazo rivuga ko nyuma yo gutsindwa ku rugamba ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanya ngo batangiye ibikorwa byo kwica abaturage b'i Bukavu. Uyu mutwe wavuze ko wamaganye ukomeje ubutegetsi ushinja gukora ibyaha. Uyu mutwe wavuze ko nyuma y'uko ku munsi wa 3 w'iki cyumweru ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwahaye ubutumwa bw'iterabwoba guverineri wa Kivu y'Epfo
ubutumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu magurupe ya WhatsApp. Uyu munsi bwahisemo gushyira mu bikorwa uwo mugambi w'iterabwoba. Iri tangazo rivuga ko itegeko ryo kugaba icyo gitero ngo ryatanzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwe mu nama yagiranye na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi i Kinshasa. Iri tangazo ryavuze ko iki gitero ngo cyaguyemo abaturage benshi ndetse na bamwe mu bakigabye, ndetse ngo uyu mutwe wafashe babiri mu bagabye icyo gitero. Ubu ngo harimo gushakwa ababifitemo uruhare bose. Uyu mutwe wavuze ko iki gikorwa cy'ubunyamaswa kandi cy'ubugwari ngo kidashobora kugenda kidasize ingaruka. Uhamagariye umuryango mpuzamahanga kuryoza leta ya Kinshasa iby'iki cyaha, kuryoza leta ya Kinshasa iki gitero. Mu gihe Corneille Nangaa avuga ibyo gushyiraho abategetsi bashya ba Kivu y'Amajyepfo, ndetse akanavuga ko guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kinshasa ari we wagabye iki gitero, uyu muguverineri witwa Jean-Jacques Purusi kuri uyu wa gatatu yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa mu biro bye. Ni nyuma y'uko mu byumweru hafi 2 bishize uyu Purusi n'abamufashaga gutegeka intara ya Kivu y'Amajyepfo bahunze ugusatira kwa M23 bakava muri Bukavu, umurwa mukuru w'intara. Mu butumwa yatangaje, Bwana Jean-Jacques Purusi usanzwe ari n'umwarimu muri kaminuza yavuze ko ngubu arimo gutegekera intara ya Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira, mu gihe bategereje ko basubirana intara yose. Kuva Bukavu yafatwa na M23, umujyi wa Uvira waranzwemo umutekano muke, abahatuye bakavuga ko watewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC zahahungiye zivuye Bukavu n'abarwanyi ba Wazalendo zasanze muri uyu mujyi bagashaka kwambura intwaro izi ngabo za leta bazishinja guta urugamba. Mu cyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wamanukaga ugafata umujyi muto wa Kamanyola uri hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda, ibintu byarushijeho kumera nabi muri Uvira. Amashusho amwe yagaragaje ingabo za leta na bamwe mu bategetsi burira ubwato bivuga ko bahungiye i Kalemi, umujyi nawo uri ku kiyaga cya Tanganyika mu ntara yitwa Tanganyika. Abaturage babarirwa mu bihumbi za mirongo nabo bahungiye hakurya i Burundi. Hagati aho ntabwo byari bizwi neza niba uyu guverineri wa Kivu y'Epfo Purusi yaragumye Uvira cyangwa niba nawe yarahunze kugeza mu ijoro ryakeye ubwo yemezaga ko arimo gukorera Uvira. Witwa Aimable Mugeyo ni umuturage uri Uvira, yabwiye BBC ko kuri uyu wa kane no muri iyi minsi ishize uyu mujyi wa Uvira ngo urimo ituze. Ati hano niho bashyize guverinoma y'intara. Yongeraho ati ubu haratuje, ibintu biratuje, amasasu ntabwo arongera. Ariko abantu bavuye muri gereza n'ubu ngo baragenda biba banyaga abantu. Ibi ngo biri mu byatumye umutwe wa M23 wiyemeza gufata uyu mujyi. Kuri uyu wa kane ngo haramutse hameze neza, ba Wazalendo barahari, ngo abarundi baraje, ngo abasirikare b'abarundi nabo barahari ku bwinshi. Abaturage baravuga ko bataramenya ikiza gukurikiraho. Abatuye Uvira bavuga ko umutwe wa M23 uvuye Kamanyola ngo uhagaze ahitwa Katogota, ni hafi y'ahitwa Sange ku birometero hafi 50 ugana Uvira. Ku nkengero zitandukanye muri Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo ahari imirwano mu cyumweru gishize, ngo hagiye gushira hafi cyumweru hari agahenge nta kurasana gukomeye kuri ahavugwa. Kinshasa, Loni n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda kohereza ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23 muri intambara. Ndetse bimwe muri ibyo bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi n'Ubwongereza batangaje ibihano ku Rwanda. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana gufasha M23, ikavuga ko ahubwo yafashe ingamba zo kurinda imbibi z'u Rwanda. Igashinja Kinshasa ko ingabo zayo zifatanya n'umutwe wa FDLR. Mu itangazo ryawo ryo kuwa kabiri mu ijoro, umutwe wa AFC M23 uvuga ko kugira ngo uha amahirwe ibiganiro by'akarere by'amahoro ngo urimo kubahiriza agahenge kasabwe n'abategetsi b'akarere mu ntangiriro z'uku kwezi. Ubwo busabe bugashimangirwa n'abagaba b'ingabo z'ibihugu by'akarere bateranye mu mpera z'icyumweru gishize. M23 ishinja uruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa bayo ko barimo kwitegura intambara yeruye, bakisuganyiriza mu duce tw'ikibaya cya Rusizi, Walikare, Masisi na Lubero. Uruhande rwa leta narwo rushinja AFC M23 ko birimo kwinjiza mu barwanyi bayo ku ngufu urubyiruko rurimo n'abana mu bice bigenzurwa na M23. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko nubwo byavuzwe mbere ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ziraboneka mu bice byinshi ku muhanda uzwi nka Route Nationale numero 5 werekeza Uvira uvuye Kamanyola. Iyi radio yavuze ko izi ngabo z'u Burundi
zirimo bamwe mu bavuye i Bukavu nyuma y'uko hafashwe na M23 n'abandi bashya boherejwe bavuye i Burundi nabo ngo baragaragara ahangaha. Iyi radio yongeraho ko intego ari ukubuza ko Uvira ifatwa na M23. Abategetsi b'u Burundi bavuga ko bohereje ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano bagiranye n'abategetsi ba Kongo yo gufashanya mu bya gisirikare. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango y'ibihugu byo mu karere bavuga ko nta gisubizo cya gisirikare kizaboneka muri iyi ntambara, bagasaba ko habaho ibiganiro by'amahoro byatumirwamo n'umutwe wa M23. Perezida Tshisekedi yasubiyemo kenshi ko atazaganira na M23 yita igikoresho cy'u Rwanda, ko ahubwo azahitamo kuganira n'umukoresho wabo ari w'u Rwanda. Muri iki cyumweru nibwo hatangajwe abahuza bashya muri iyi ntambara: Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya, Olusegun Obasanjo wahoze ayobora Nigeria na Haile Mariam Desalegn wahoze ayobora Ethiopia. Ngo bagiye guhuriza hamwe ibyari ibiganiro bya Nairobi na Rwanda, batangiza indi nzira yo gushaka igisubizo cy'iki kibazo mu nzira y'ibiganiro. Ku rundi ruhande, Kiliziya Gatolika yo yamaganye iterabwoba ngo irimo gushyirwaho nyuma y'aho urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka rufatiriye pasiporo ya Musenyeri Donatien Nshole. Musenyeri Nshole asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Senko. Ni umwe mu boherejwe na Kiliziya Gatolika kuganira n'abafasha uburasirazuba bw'iki gihugu kongera kubona amahoro, barimo abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Pasiporo ya Musenyeri Nshole yafatiriwe ubwo yari ageze ku kibuga cy'indege cya Luano mu mujyi wa Lubumbashi avuye Dar es Salaam mu nama y'abepiskopi bo mu karere ka Afurika yo hagati igamije gushakira akarere amahoro. Icyo gihe Musenyeri Nshole yari kumwe na perezida wa Senko, Musenyeri Fulgence Muteba. Bateganyaga gukomereza i Kinshasa mbere yo kujya muri Kongo Brazzaville kugira ngo baganire na perezida Denis Sassou Nguesso ku buryo amahoro yaboneka mu karere. Musenyeri Muteba yasobanuye ko pasiporo ya Nshole yafatiriwe amasaha menshi irekurwa nyuma y'ibiganiro byinshi byabayeho. Ati ubwo twavaga Dar es Salaam twitegura gufata indege iva Lubumbashi ijya Kinshasa kubera ko twagombaga guhura na perezida Sassou Nguesso kuri uyu wa kane, urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Lubumbashi rwafatiriye pasiporo ya Musenyeri Nshole amasaha menshi. Yasubijwe pasiporo nyuma y'ibiganiro byinshi. Musenyeri Muteba yamaganye imyitwarire y'urwego rw'abinjira n'abasohoka, ati ubushotoranyi ntabwo Kiliziya ishobora kubwemera. Turimo gushakira amahoro abaturage bacu bari mu kababaro. Iri terabwoba ntabwo rizaca intege umuhate wacu wo gushaka igisubizo binyuze mu mahoro. Abo mu nzego za leta ya Kongo batangiye kurakarira Musenyeri Nshole nyuma yahagaragaje ko ibiganiro by'amahoro bitari mu mutwe witwaje intwaro wa M23 bidashobora gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro. Yabivuze mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wavuga ko adashobora kuganira na M23. Ku rundi ruhande, mu birebana n'iki kibazo, abasirikare ba SADC bavuye Goma bagaca mu Rwanda bataha mu bihugu byabo bya Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi, nabo bageze iwabo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyemeje ko mu basirikare bacyo baherutse gukurwa mu burasirazuba bwa Kongo ngo harimo benshi bafite ihungabana. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Afurika y'Epfo, Rear Admiral Prince Chabalala. Ni mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru SABC News cya leta ya Afurika y'Epfo. Chabalala yasobanuye ko muri rusange abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse gucyurwa ngo ni 127. Uyu musirikare yasobanuye ko muri aba basirikare harimo 4 bakomeretse cyane, ubu ngubu barimo kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru, hakaba n'abakomeretse bidakabije. Ati dufite irindi tsinda rinini ry'abagera ku 106 barimo guhabwa ubufasha mu mitekerereze no kubana n'abandi. Ati bari mu mavuriro yacu kugira ngo basubire mu muryango. Chabalala yabajijwe uburemere bw'ikibazo cy'abarimo guhabwa ubufasha mu mitekerereze, arasubiza ati bagize ihungabana, bavuye mu bibazo by'amakimbirane birumvikana, harimo abo byateye ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe, bakaba bafite ikibazo cy'imitekerereze. Yasobanuye ko mu mikorere y'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngiye abasirikare bavuye mu ntambara babanza kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mbere yo gusubizwa mu gisirikare no mu miryango yabo.
guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Jean-Jacques Purusi kuwa gatatu w'iki cyumweru yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa mu biro bye. Byari nyuma yuko mu byumweru hafi bibiri bishize Bwana Purusi n'abamufashaga gutegeka intara ya Kivu y'Amajyepfo bahunga gusatira kwa M23 bakava muri Bukavu, umurwa mukuru w'intara. Mu butumwa yatangaje, Bwana Purusi usanzwe ari n'umwarimu muri kaminuza yavuze ko ubungu barimo gukorera Uvira ni mu gihe bategereje ko bashobora gusubirana intara yose. Kuva Bukavu yafatwa na M23, umujyi wa Uvira waranzwemo umutekano muke cyane, abahatuye bakavuga ko watewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC zahungiye aha Uvira zivuye Bukavu n'abarwanyi ba Wazalendo zasanze muri uyu mujyi. Aba barwanyi ngo bagashaka kwambura intwaro izi ngabo za leta zashinjaga guhunga urugamba. Izo ngabo za leta zanze gutanga izo ntwaro, imirwano itangira ubwo. Nyamara aba basanzwe bafatanyije guhangana na M23. Mu cyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wamanukaga ugafata umujyi muto wa Kamanyola uri hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi n'u Rwanda, ibintu byarushijeho kumera nabi cyane Uvira. Amashusho amwe yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za leta na bamwe mu bategetsi burira ubwato bivuga ko bahungiye ahitwa Kalemi. Ni umujyi nawo uri ku kiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Tanganyika. Abaturage babarirwa mu bihumbi za mirongo nabo bahungiye hakurya i Burundi. Hagati aho ntabwo byari bizwi neza niba Guverineri Purusi yaragumye Uvira cyangwa nawe yarahunze kugeza mu ijoro ryakeye ubwo yemezaga ko akorera Uvira. BBC yavuze ko muri iyi minsi ishize uyu mujyi urimo kubamo ibikorwa by'ubuzima busanzwe ngo byongeye gukomeza. Ibi ngo ni nabyo byatumye ariho bimurira guverinoma y'intara. Gusa nubwo muri iyi minsi mike ishize uyu mujyi ngo utuje, ariko hari ubwoba kubera ko M23 ngo ntabwo iri kure yaho. Biravugwa ko irahitwa Sange. Sange ni ku birometero bigera kuri 40 mu majyaruguru ya Uvira. Muri make Uvira yabayemo imirwano ikomeye muri iyi minsi, nyamara M23 ntabwo irahinjira. Ni imirwano yaturutse ku isubiranamo ry'ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo basanzwe bafatanya ku rugamba. Bitebye risubiranamo, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa Wazalendo basanzwe bifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Gusa umubano w'impande zombi waje magatotsi nyuma y'abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Sange. Byatangiye Wazalendo igerageza gusubira ku rugamba, ariko abasirikare ba Kongo bo bahungira mu ntara ya Tanganyika. Wazalendo ngo yasabye abasirikare ba Kongo kubasigira intwaro kugira ngo bazifashishe barwana na M23. Bati niba mwebwe urugamba rubananiye, nimuduhe intwaro twe dukomeze turwane, maze mwe mwihungire nta kibazo. Ibi aba basirikare ntibabyemeye, maze amakimbirane atangira atyo ndetse imirwano iratangira. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi muri Uvira ni Dr Mpanzu Mimi yavuze ko abapfiriye muri iyi mirwano barenga 20 mu gihe abakomeretse ari 60. Gusa ntabwo yatandukanije abasivili n'abasirikare. Dr Mimi yagize ati mu mavuriro yose twabaruye inkomere zirenga 60 n'abarenga 20 bishwe n'amasasu. Ati hari abo twakira mu bigo nderabuzima tukabohereza mu bitaro bikuru bya Uvira. Umuryango Croix Rouge utabara imbabare nawo wasobanuye ko muri Uvira yose wakusanije imirambo y'abantu 27 bapfiriye muri iyo mirwano, mu gihe abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bakigaragara muri iyi teritwari. Kuri itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri, abasirikare ba Kongo na Wazalendo bongeye kurwanira mu gace ka Sange, buri ruhande rushaka kugenzura ikigo cyahozemo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Umwe mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi yabwiye ikinyamakuru Actualité ati intandaro y'imirwano ya Wazalendo na FARDC nuko bashaka gusubira mu kigo cya MONUSCO ubu kigenzurwa na Wazalendo. Ati Wazalendo bangiye FARDC kugenzura icyo kigo cyahoze ari cya MONUSCO mu gace kitwa Mugenyi ya kabiri mu mujyi wa Sange. Ibyo ngibyo Wazalendo ntibishaka. Imirwano yabereye muri Sange yapfiriyemo abasirikare 7 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umurwanyi umwe wa Wazalendo. Ntabwo ari ubwa mbere abarwanyi ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiranamo na Wazalendo.
Mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 10 abaturage batuye muri teritwari ya Nyiragongo bahunze ibice bari batuyemo kubera kurasana kw'abarwanyi ba Wazalendo hagati yabo. Imirwano yabereye ahitwa Kanyarucinya. Icyo gihe aba baturage bavuze ko imirwano yatewe n'ubwumvikane buke bwari bumaze iminsi hagati y'abarwanyi ba APCLS ndetse na UFDPC. Bose bahuriye mu mutwe wa Wazalendo. Imwe mu mpamvu zateye ubwumvikane buke icyo gihe ngo ni umurwanyi wa UFDPC waburiwe irengero mu ijoro ryo ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu 2023. Bagenzi be bakavuga ko yatwawe n'abarwanyi ba APCLS. Umuyobozi wa societe civile muri Nyiragongo, Mambo Kawaya, icyo gihe yavuze ko abarwanyi ba ACPLS na UFDPC ngo bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane. Ngo ubuyobozi bwa societe civile bwabimenyesheje ubuyobozi bw'ingabo, ariko ngo ntacyo bwabikozeho. Imyitwarire ya Wazalendo iki gihe nibwo yatangiye gutungura abanyekongo batandukanye, bitewe nuko bari bayizeyeho ubutwari no kurwanya M23. Icyakora kubera gutsindwa ku rugamba, kubura ibyo kurya no gukora bataruhuka, bamwe batangiye kwitwara nabi, batangira ibikorwa byo kwambura abaturage, gusubiranamo hagati yabo ndetse n'ibikorwa by'ubusinzi. Bamwe bavuga ko uku gusubiranamo kw'aba barwanyi biterwa nuko bakora badahembwa, kandi bari mu bikorwa byo kurwanira igihugu mu gihe abasirikare bakorana nabo bo bahembwa. Abarwanyi ba Wazalendo bashinja bamwe mu bayobozi babo kuba ngo babagurisha, bitewe nuko hari amafaranga bahabwa, nyamara abarwanyi bicwa n'inzara ku rugamba, bakabura imiti n'ibikoresho. Ibi bishobora kuba bifitanye isano no kuba kuri iki cyumweru abapolisi n'abasirikare ba leta ya Kongo barenga 3,000 barinjiye mu mutwe wa M23 bari basanzwe barwana nawo. Abenshi muri bo n'abari baturutse mu mujyi wa Bukavu bishyikirije M23 igihe yafataga uwo mujyi mu cyumweru gishize. M23 yahise ibohereza mu kigo cya gisirikare kiri ahitwa Rumangabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagiye gukurikirana imyitozo ya gisirikare. Abavuganye n'itangazamakuru bavuze ko biteguye gufatanya na M23 kurwanya abo bahoze bafatanya. Abapolisi benshi muri aba n'abafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba bageze mu mujyi wa Goma ku cyumweru mu gitondo kubera ko ubwato bwabatwaye bwageze ku cyambu cya Goma ahagana saa 12:30. Bageze ku cyambu cya Goma bose bambaye imyambaro y'igipolisi cya Kongo, gusa nta ntwaro bari bafite, ahubwo buri wese yari ahetse igikapu ubona ko kirimo imyambaro ye. Bari biganjemo abagabo ubona bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 28 na 60. Iruhande rwabo harimo n'abasirikare ba FARDC bagera ku 100. Bose hamwe bagakabaka 3,000 ushyizeho n'abandi bari basanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri teritwari ya Rucu mu birometero 50 uvuye ku mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Colonel Kalisido Jacques uhoze ari mu ngabo za Kongo yabwiye itangazamakuru ko abasirikare be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato, cyane ko ngo babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu. Nyuma yo kuva kuri iki cyambu cya Goma, aba bose berekejwe kuri Stade de l'Unité iherereye muri komine ya Karisimbi hafi na Rond-Point Istigo, aho basanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo nawo wigarurirwaga na M23. Umutwe wa M23 uvuga ko umubare w'abasirikare n'abapolisi binjira muri M23 ukomeza kugenda wiyongera, cyane ko abangaba ari ikiciro cya kabiri cy'abajyanwe mu myitozo. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko nyuma y'iyi myitozo irumangabo utemeje neza igihe izarangirira, ngabo bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe, cyane ko bose bakora akazi ko kurinda abantu n'ibintu. Kuva umutwe wa M23 wakwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi, icyizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 na leta ya Kongo gisa n'ikigenda kigabanuka. Gusa ubwo yari mu nama n'abaministre ku wa 5 i Kinshasa, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta yoboye idashobora kugirana ibiganiro na M23, ahubwo ko ashaka kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ashinja kuba ari gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi,
ahubwo nayo igashinja Kongo kwifatanya n'umutwe wa FDLR. Umutwe wa M23 wo kuri uyu wa gatatu wasabye umuryango mpuzamahanga gufatira ibihano ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko ngo bukomeje kwanga gushyira mu bikorwa icyemezo cy'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC. Umuyobozi w'uyu mutwe Bwana Bisimwa Bertrand yatanze ubutumwa kuri uyu wa gatatu mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwanga ugusaba ko abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa SADC bwo kuganira na M23. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko adashobora kuganira na M23 kubera ko ngo ni umutwe w'iterabwoba kandi ni umutwe uterwa inkunga n'u Rwanda. Hari abemeza ko ibi birego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri M23 ngo bigamije kuyobya uburari ndetse no guhimba impamvu ituma ibiganiro hagati y'impande zombi bidashoboka. Uyu muyobozi wa M23 yagize ati amatangazo ya politike y'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu arimo guturuka ahantu hose asaba ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa na Goma. Goma yavugaga ubwo ni M23 kubera ko nibo bayifashe. Ati ibyo nibyo twasabye mu myaka irenga 4. Ati ibyo byaba ari inkuru nziza ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje ko mu gihe iyi miryango n'ibihugu bikomeza kurebera ukwinangira kwa leta ya Kongo ngo bizatuma Perezida Tshisekedi akomeza kwanga imyanzuro yafasha uburasirazuba bwa Kongo kugira amahoro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziherutse gufatira umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka ibihano by'ubukungu zamujijije kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'uyu mutwe. Bisimwa yabajije imiryango n'ibihugu ibihano biteganyiriza leta ya Kongo. Ati ni ibihe bihano biteganyirizwa Kinshasa yanze ibiganiro. Perezida Tshisekedi yanze kwitabira mu buryo bw'imbona nkubone inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC yabereye Dar es Salaam hari ku itariki ya 8 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Nyamara baganiraga ku buryo uburasirazuba bwa Kongo bwabona amahoro. No mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye ku itariki ya 15 Bwana Tshisekedi ntabwo yahabonetse kuko yari yagiye Munich mu Budage. Muri iyi nama umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyigikiye imyanzuro ya EAC na SADC. Abahagarariye ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC bakomeje kuganira ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ku buryo imyanzuro yafashwe ku itariki ya 8 irimo guhagarika imirwano yakubahirizwa. Leta ya Kongo yikomeje gusaba ibihugu bikomeye ku isi gufatira u Rwanda ibihano irushinja gufasha M23. Ni ibirego u Rwanda rwahakanye kenshi kugaragaza ko ibihano bidashobora gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Iby'ibihano byafatiwe u Rwanda bimwe mu byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga cyane ni iby'ubumwe bw'Uburayi ariko ntibyakunze. Luxembourg iherutse gutambamira icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo gufatira u Rwanda ibihano ushinja uruhare mu ntambara imaze igihe ihanganishije M23 n'ingabo za Kongo. Ku wa mbere w'iki cyumweru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahuriye i Brussels mu nama igamije gufatira ibihano u Rwanda. Ibihugu birimo Ububiligi n'Ubudage nibyo byari bishyize imbaraga cyane mu gushakira u Rwanda ibihano. Mu bihano byari byateguwe harimo ibyagombaga gufatirwa abantu 9 n'ikigo kimwe ndetse no guhagarika inkunga ya miliyoni 20 z'amayero uyu muryango wari uherutse kwemeza ngo ifashe ubutumwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique muri Cabo Delgado. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinja u Rwanda gufasha M23 gusa mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ibimenyetso bishimangira ko ntaho ruriye n'uyu mutwe uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mu gihe ibihugu birangajwe imbere n'Ububiligi n'Ubudage byari byiteze ko u Rwanda rugiye guhabwa ibihano, Luxembourg yaje gutungurana yanga ko iki cyemezo gifatwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Luxembourg Xavier Bettel yavuze ko igihugu cye cyanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano kubera ko hari inzira Afurika irimo zo gushaka igisubizo cy'intambara yo muri Kongo kandi ngo bikwiriye guhabwa agaciro. Ati muri iki cyumweru hari ibiganiro bizabera i Harare hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika. Ati ndatekereza ko ari ingenzi ko mbere yo gufatira ibihano u Rwanda dutegereza kureba umusaruro w'iyo nama mu minsi 2 cyangwa se 4 iri imbere
kugira ngo turebe niba turimo kugana mu cyerekezo kizima. Nyuma y'umunsi umwe Bwana Bete yaratangaje ibi. Yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner. Muri icyo kiganiro, Madame Wagner yavuze ko ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bw'igihugu cye, ndetse yongera gushinja ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa Kongo. Ntabwo ibyo baganiriye byose mu by'ukuri byagiye hanze. Gusa uko byagenda kose, yamusabye kwemera ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufatira u Rwanda ibihano. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kuvuga ko asabwe guhitamo hagati y'umutekano w'Abanyarwanda ndetse n'ibihano afatirwa n'amahanga, ngo nta kuzuyaza. Yafata imbunda akayerekeza ku cyahungabanya umutekano w'u Rwanda atitaye ku bihano.